Pengarga pada serawit oleh petani ring Kabupaten Tabanan, rau mangkin kekan tenang tedun. Pengarga silih tunggil arga komoditi bahan pangan inucap, tedun kantos pitung tali kantos kutus tali rupiah a kilogram. Penudunan puniki dahat kaun yaning saihang ring kali bulane lintang, antuk selai tali rupiah a kilogram. Silih tunggil petani pedes rawit, iketut Aristana saking desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Maosang, pengarga pedes rawit kejantenang kantun tedun, saking petani wanta sida madol makata pitung tali kantos kutus tali rupiah a kilogram, rari sering pasar induk, inggi punika pasar Baturiti, dasa tali kantos 11 tali rupiah a kilogram, antuk kualitas super. Penedunan arga inucap sampun memargi dawa kali bulan nungkuran, antuk maundagan kantos menggoreng arga sani mangkin. Manut Dani, penedunan arga pedes rawit, sangkaning sayan jimbarnyani tanam wiadin produksi, santukan ring 6 bulan sani lintang nanin munggo kantos 115 tali rupiah a kilogram. Ageng nyani pengarga pedes dawak punika, ngawinang ake petani saning limbakang pedes rawit, punika mawinan produksi ipun ake pisan ring galai mangkin, nanging pengapten pasar sayan tedun sangkaning wasanan pemargin PPKM, Aristaneng limbakang budidaya pedes rawit ring lahan selai are, saking ake nyani jimbar kantos 50 are, Dani Presiden ngasilang ulung dasa kantos sia dasa kilogram awuku saking kali tali 500 pun. Rau mangkin penedunan inucap taler sangkaning prabaya produksi salami budidaya kantos 6 tali rupiah pun. Antuk prabaya pemupukan miwa obat tanaman sani ngawinang ipun nenten muliang pikulian. Nanging yening pengarga pedas ngawit langkungan dasa tali rupiah a kilogram, wau ipun sida muliang pikulian. Nampenin kahanan arga pedas rawit sani tedun, paikatan ipun kantun ngelimbakang tanaman pedas rawit. PLT Kabit Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan, Igusti Ngurah Ketut Wicaya di Maosang, penglimbakan tanaman pedas rawit pini ake wenter ring Kecamatan Baturiti miwa penebel, mekata sanilianan ngelimbakang antuk mandiri, sawentan taler pina kewantuan saking TP Mandiri, merupa bibit saking pemerintah pusat, kantos selai hektar, rau mangkin sentra budidaya pedas rawit ngeranjing musim panen, sani ngawinang penedunan karapin kantos tios tadunyani pengaptin pasar miwa pemargin PPKM level siki kantos 4. Manik Bisnis Bali Nguningayang.